Vežba povezivanja pojmova je jednostavno vežbanje koje učenicima omogućava razvrstavanje bioloških pojmova u različite kategorije. Izradu ove vežbe predstavit ću vam na jednostavnom primjeru razvrstavanja biljnih organa u grupu vegetativnih ili reproduktivnih. Za početak neophodno je da odaberemo resurs. Sa leve strane nam se nalaze podešavanja gdje određujemo vremensko ograničenje za izradu ove vežbe, kao i ostavljamo mogućnost učenicima da vide rezultat pre samog kraja vežbanja ili da imaju mogućnost ponovnog pokušaja pre kraja vežbe. Zatim pristupamo izradi pojmova koje učenici treba da razvrstaju. Konkretno u primjeru koji ću vam ja pokazati, mi treba da napravimo vežbu za razvrstavanje reproduktivnih ili vegetativnih organa, tako da prvo se ovdje kucaju pojmovi koji treba da se razvrstaju. Zatim treba da napravimo kategorije. U našem primjeru to će biti vegetativni ili reproduktivni organi. I kao posljednji korak pravljenja ove vežbe neophodno je da mi sami razvrstamo šta je tačno, a šta ne. Dakle, koren stabla i list prevlačimo u grupu vegetativnih, a cvet, plod i seme u grupu reproduktivnih organa. Kako ćemo znati da li smo dobro razvrstali mi? Dakle, pokazuje nam na kartici boja kategorije, nam govori da li slučajno smo napravili grešku pri pravljenju ove vežbe.